Allah yang kata di Indonesia. Dia tiada Quran, tiada sesuatu lah. Nah, perintah nama suara saya nak tetap normal nak tidur-tidurnya. Nah, yang mana yang bukan suara kita berstanu asal berita itu si Haji Siti Asmi menyatakan orang. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم كلنا يوسلين جدا ومكلمون إيمانك يا الله كتيكم يا مولك يا الله لتتقنا بسمبنا لممين أرقمي كلمو كنبس بغم كنبس لك يا الله نكلمك منك نبقارنك غونك منك نوليك منك يا الله نبسم بلالك السمين دكترنا إلى أمين نبسم أمامين نبسم أقبل يمين نبسم أقبل يمين نبسم أقبل يمين نبسم أقبل يتومي يا الله كلمنا كسران نبقى إنقلونا كسران نبقى كسران يا الله menagih sudi dia kekiran kasum yang awak kekiran ya Allah ya Allah semua inahu semua wali ya Allah biar sisiran kami purnina mereka ya Allah ilai kasran beliakan semua kubur dan pendekokan mana-mana surga angka ya Allah Bakapan kasraku surga ka jannatul firdaus al-a'la ya Allah ay sempurna ya Allah lagi kaya sabab ikan murni yang putra kasam ya Allah si aja si dirasmiya ya rabbal alamin dia siswa para mengkasu Quran dia magusay siswa agama Islam napuni nabirka ya Allah subhanasyan tak timba-timbalan ya Allah nawan kaku kasurga ya dan jalali wal ikram ya Allah wana dan katarutupi ku mangasim neraka wana dan katarutupi ku agama Islam natarutup na kau nasulimu kau nagusugagau kau ya Allah wana yang genabak ya nama itu maladusa yang bebayana
kadangnya nembebak mafayagan kamasnan ya Allah ingaran kasupadirina dalila nakara kamirun tinimantu ya Allah kaiman purwa papadar musakadi nasagiyang kutwa kuburian kantorannya suku ya Allah nadarpana natawan-tawan ini anu keringinan sumangat tuwanainian ini anu keringinan sumangat kesian ini anu keringinan sudah lupayan ini anu keringinan ya Allah sumangat mulia taunya ya Rabbal Alamin nampuni mereka siapang kesakalian segian kutwa kubuyan Katuanami ya Allah syukur nadarpana nada lagi jinatang tua masih kita darpa napa kabedalan karak kami rondini mantu ya Allah buka tuanami ya syukur darpana nada lagi jinatang tua malibut nadarpana tapi kasasin dawag yang kutua kubuyan ya Allah Berian kasukurian apa debu kadang-kadang surga ya Allah takapun tuan kasukurian ku surga jannatul firdaus a'la ya Allah ya Allah Berminum ya Allah semangat manian Nabus semangat pederian Nabus semangat mulia taunian Nabus sumia mangkamun Nabus semangat apa yang rakyat genatan yang serang ya Allah Napuni nabi rakarizki kasran satar tupaka sabar Kurinu kini kudu makiran uratan ginawa Kokia genati kiran Agin kutuadu kasran ya Allah Asya hajja siti rasmiya ya Allah Ya Allah Sumawat inakia genakanian Ya Allah siapan kasran Sedang hidup kasih siapan yang kirana kubune Karitan yang siran Dinya dinam kabayang Purpamaka ulang kasumawat talian Kumasai karitan yang siran Kumatana-tana Kumakagagawi ya Allah Ya Allah Dinka membuka kaulah kas Inairan segil kutua kuburian Naiman nasar mana mau ya Allah Kiranya dinakamayang buat perkerasai sumawat talian Dan dikasarkan yang perasaan kuburian Naiman nasar mana mau ya Allah Ya Allah ayat ini ya Allah Ya Allah pada mariana sumawat talian Pada di mama kasran semua di mana Pada di mama karap pengakugi perempuan segian kaya dunia Napuni nabi kaya Allah Ya Allah ya Allah Pakaslah kasma di mana sihaja sitirasnya ya Allah Maka pengasarkan yang nakugi perempuan sisa dua maulia Rabbal Alamin Ya Allah semua tayana siapa kasran Kagina tafsiran inairana sumi siapa tiran Gina tafsiran inairana pakkebubayaniran Gina tafsiran inairana wapusirana tiga yang matiran Gina tafsiran inairana gisiran makapan nisama muslimin ya Allah Ya kepedan ya Allah Suka pakairan kinairan Diran kainai ya Allah Satama sabangkin ya Allah Ya Allah ya kepedan ya Allah Ya Allah ya Allah Sugiran kapakat ya kinairan Ya kepedan ya Allah Suka papakat talwinan Kulai Napuni nabi ya Allah Sumawat talian Madin filan ya Allah Suka sesabaran aku suka berpantama Madin kumawat talian Nabu sunya makamun Nabu sunya puyan Suka sesabaran aku berpantama Madin filan ya Allah
suka bagi sana kapag ngayon madinatiran ya Allah suka kekalimu ay nabusuka kekapilay ya Rabbal Alamin Allahumma ansuril Islam wal muslimin اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلماتك الذين يجاهدون في سبيلك يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين